migranti majú dobrú koordináciu i dohvárku putovanja so inozemstvom, a keď ráno na 3 hodiny rušeli zašiť, im podzeljeni i listki tadzi prez Horvatsku treba, že by prešli na drahu za Sloveniju. Ušito po slovoch Nikoli Vasiča, predsjedatelja opštiny, formovani Sovic za migrantov, ktorý so Červeným krížom prevzal šitski roboti, a u budinku dakedišnjoho pokrajinskого dzecinskого špitalju na Principovcu šitsko porihtane, že by tam boli zmesteni kolo 250 maceri so zecmi i postaveni šatri za išće kolo 300 osobi, keď bude za to potrebi. Poneže še občekuju novi migrantski odredzeni punkti za autobusi na Šiđanskim vašarišću, nedaleko od hraničnog prehodu na Tovarniku, odkaz migranti poprobuju pešo prejsť hranicu za Horvatsku, nežadajući še zatrimovať u Šidze.